Ассалому алайкум дӯстони азиз. Ҳозир мо дар назди мазоргоҳи Султон Абдулҳамидхон қарор дорем. Агар касе нашиносад, филмаш ҳаст, филми Пойтахт Абдулҳамид. Дар назди мазоргоҳи ҳамон султон қарор дорем. Ҳозир мо ба дарун медароем. Дӯстони азиз, ин мазоргоҳи султон дар назди истгоҳи трамваи Султонаҳмед ва Чемберлиташ қарор дорад. Дар байни ин ду истгоҳҳо қарор дорад. Соли салтанати Султон Абдулҳамидхон аз соли 1876 то 1909, яъне султон буд, яъне ҳам султони усмониёи турк буд ва ҳам халифаи ислом буд. дар ин ҷо наздикони шоҳ, яъне дарбориҳо қарор доранд. дар ин ҷо садразам Меҳмед Асад Паша, дар ин ҷо дӯстони азиз султони ду, яъне Маҳмудхон, султони ду Маҳмудхон мазоргоҳи ҳамон қарор дорад. ҳозир бояд Султон Абдулҳамидхонро бояд ёбем. Аҳмед Тавфиқ Паша, ба фикрам ҳар се султонҳо дар як ҷой қарор дорад.
دوستان عزیز اینجا خواب رفته است سه سلطانی بزرگ سه سلطانی عثمانی همچنین آخرین خلیفه دین اسلام یعنی سلطان عبدالحمید خان در برای سلطان عبدالحمید خان میتوانید از فیلم هم در برایش معلومات گیرید یعنی در برای سلطان عبدالحمید خان فیلم کردن فیلم پایتخت عبدالحمید دوستان عزیز در مزارگاهی که دیدید 18 شخصیت خواب است 18 کس باز در درون هم یک حجره دیگر بود از همه تابوتی کلان از همه تربتی کلان این سلطان عبدالحمید خان است بعدش سلطان عبدالعزیز خان سلطان دوم محمود خان باز همین خیل دختر و زن و مادرانشون در اینجا شخصان شناس صلیحه سلطان یعنی سلطان عبدالحمید خان را خواهرش شادیه سلطان خدیجه سلطان باز دیگر شخصیت ها یعنی عضو عائله دوستان عزیز این آخرین خلیفه دین اسلام است سلطان عبدالحمید خان در برایش همچنین روایت ها است یعنی در برایش روایت نه این گپی اصل است در برایش مملکت های غرب یعنی اروپایی ها حتی امپراتورهای اروپایی هم میگفتند که اگر که سلطان عبدالحمید عصایش رو به بحر سفید اندازد بحر سیاه می جوشد این از بزرگی سلطان دلالت می‌دهد